Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasaledye rakacho korostacho nan programin Rahnwet nan Pohnpei. Yay programin kabese rakap. Hoy rakasampalakan mawiwiyawi tatanwiyaw nan wain Pohnpei. Mona achpan kacho yung nan programin kabese nan suksech. Koneng melel yan walian kichti o chiyangki. Muya achma sakaratan kay poniyo wow. Peon molen wow arakso kon Pohnpei yu. Achmal sakaran wow lab tan kuburan isanan kan ko. Wawan kasabal marlikan nanalak nan kan yay ko. Achmal wow choror to kaya sabal machay kapina and wain Pohnpei karyawan kapina. Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus 911 Pohnpei Legislature. Tachawan wawan kason ko kung labalab. Samura labalab sila ben mumot sokan o tachawan wawan ki sabal marchon way unsak. Rahnwet way sabal man kaya so mga pukchailan kachin kasamo. Oli kasampal kay Mebachewan Walyanto sa Walmachel Office and Public Auditor Pohnpei nan sa Walmachay men kay Rahnwet choy ban Bachewan Local Queen Watch o nan programen kabesen and success. Kailangan ko ng program manager. Monat plan Bachewan mo. Asa men Bachewan sa karon mo Bachewan o wang ki sama child code, wang ki development chorus, wang ki kami program manager, yang aking P68 commissioner, yang amachon tatap unsak, wang ki melen chorus mebiliyang baybayan men kapasokan. Ay chingalat yay Pernes Samuel, wang luya sa pulmongan Chiven Compliance Investigation Division ng Kantan Public Auditor. Yay kantayo maging rob o kunya kawin ng sangang-sangan tatong chorus maging ng Pohnpei State Government. Ay smalat yay chali Andra may luya sa balmamay investigator ito Pohnpei Public Auditor. Kasi yung main ko ay chumalat tinyonis o ipiluyaman sa panumay investigator na option public auditor. Kalanganin olo ko liyo riyak may tawla o kapasayan chon way and success. Irakasampalakan nakmay tacho kanan men kay. Kalangan director. Sa bilaw Bachonan Station what ko sa bilaw yang siyong kawangi ran Kasambal ran samtang katan ran international anti-corruption team. Ni ran yung makasang tiyer po niya ran ng kacaman totong kan o totong kan koros maging uwang totong office. Kalanganin ko mo riya may kakan kabesa yung chon way the ex-kawewe takot corruption. Kalangan director. Corruption niya labin Bachewan mayo mumulan. Abwewo na naman. Magitin marsuat chocho kay kap Bachewan ni labin Bachewan. Amon yang ay kanaban tawla o kapis sa chigi sang di saman kanar kawewo dan. Ay na pileo inan pilkaba sa ocho labin code the NASA niyong sang President in US President Biden. Bachewan the NASA ni corruption rasang cancer makin kacikala naramas akin government implement siyang ki o Bachewan siya makawewo karasaras magan sansan sang yaway kat ang pilkak sansan siya sejarah mas mansamen togoyake o tabil sararapo. Kalangan. Di ba nga ito chief o kawewe sangan makit tarawan na
samankan kawawadia. Harkayo ye collusion. Collusion we have ban marwa the market sabung tak shebil kakinta corruption. Mechon the Dagan government we kan kineo kupana. We have a wedge aman chalmas chakakalevki. Ananana we aman kota. Orin yalas bukas the kineo pana o we ata market wedge opera poren kakaleti paisa. Kabay bukas ka kota ni sangan mom karas me muani the service socha the Philippines. Karasaras puinan payroll. Puinan aramas nan payroll. Aramas matadak nan payroll kap me siliman niya pangkin niya time sheet kan o na time kan shelle lara kalau tela right print ni right check. Korea me conflict of interest. Conflict of interest kinsan salata tawiyawin yan sa me chunta takan government aman kin ewang aman aramas. Pagi arawya el panay company te chungalan ke sangan relationship social ni Philippines me alata chunta dakan government akin plata pokata aramaso ang chungalan kiti katay sang opiso social itawen kasanti te bilkosenet me kinawat apali ya bantata karasaras chunta dakan personnel man niya pangkin we Palian hiring. Nyapang can receive application kan on opening kan. Ichak lang applicant siya memya na tekere tema qualify ang position. Rang kasosang o platalap siya but imerasa main aray company tabanay na yata. Kasilo may bribery. Bribery ay market social maong naramasan iman bankin. Di dimensional ki service sang government banking katwal waran sense te sangan kabay choror ang aman chonta kan government te pineo kwen kakareti sabon manan karasaras marketing bribery kin kayang wiyawi ni wiyaban binibiltang contractor man ang government the contractor apan katwal wan since yo ang chunta tako kwen plata imen contractor enalen asencho. Kabayo ye kickback. Kickback pilnisangan naman bribery siya. Aput market works service me chunta tako kun yata kun kolao buratong beni. Sam karas me chunta tako kun ya kolao buratong. Kalma me illegal gratuities. Mesh pilmaman bribery siya. Ako kinyaw mo rin tadok te service me aramas te company uyaya. Aramas te company social Pilipino akin uyaya service ona o iya kasabal kachun ang aramas te chun tadok ang government. Awiya melel sabon na siya chiya kan pe sarawik chailan kin kachun. आपको सन्नत का सान यदि साइज तकाची में सोचे तावरी चला लिमाप के नवारान सेंच तो पाई टिप्साओं में तान तावरी चला लिमाप के वर्ष विया काची में कायों लाभ टांग गवर्नमेंट कान कॉरस नाना बसन वह किसाकुस द लाभ को आविया यो चिया करने दोंगे मैं सोचा भी वह कि मैं चोंता तो कान अनाने काची पोकाची बांग उल्टासा Lumong anaramas me ang service daw ya bantadok social bilbil sang government. Kawano me economic extortion. Economic extortion kung yawian sa me itit kung niya. Nisangan moment with bribery siya. Awut iting uchana kasalawa kalami aramas poranarya titana ramahapi. Ewak samwal takarasaras kaksansan yan sa me. Senator aman ka call chunta dokan finance o iting yang yata check el mabang yang project minta cha na cha ko sa iting just supporting documents that are payakan magnanan kuenka itanya essential kalanganan ko may bitola o kabesa yung chun way yamuman kachay te yamuman na chay ban ka kan kasawiyata me aramasan men kawalar ko sunnet me pitata corruption o may bilkakan kasadeta karasabekan
kalangan. Corruption o sangan tip kan match palikin kasawi o kawit sa chokin non sansan. Sangan tip pukach kinred pagkiaray kin milaman tarapat. Sangan naramas pukach pilkak sansan tabanya kalamalame paray. Ichuan dadakan government man kin mga empointa sangan tip sa poilat o sang chocha men iparak merasam sto sa poilat imla bala o sangan men iparak cheka. Kalanganin ko mo. Kak sensal aramasta makin kakanuyata tepitata non-corruption. Numachamach aramas karas ng government kap yang pitala tata and corruption. Tabak chay kakanuya pok challenge sa wase kachkala te kasore la samanta top sweat and corruption nan wain Pohnpei te nan evasan. Oh, kalangan director. Kalabak kasombal yung match, bagiya kasombal yung match. Tukay kuway. O kasalita mo, siyang chuchok chega kuya, o yung siyang kautit, apaliw yapan tatak sa kong nagtata corruption ng government. Yan siya kayo matmataw mo, sa chungalang ki isang kaway kan mayor ka school pa. Puembleo kasalita, kaya nanag pachuan o mangi o itawin kasanti, o kusunod kan karos na pinapali o pa sa banmachay government. Panintuan ko utang government, mayor yapan na chay tatonggi. Enging dia ng kusunod na kunruwasa moman makatin tatok melil na tatamon karos. Chay lang kawata kasansalyala o kakilata kusunod kan na tatamakatin marwok niya chay ban sungan rabagi tahu yaban kaparoki kolok kanen kaparok yang wan cowcom tip kan makin tiarok ni karasaba aramasanon mo kochen lain o prap malak manaban tiarok kolok kak salti tepain celal maisa tebil kak pachpano aramasanon mo tatonggi la calakit sang nan government kolok kapacot parok yang kolok me prap malako sabon macam kusunodkan na wali kalagaban tipkan anan parok yung chow-chowan tipkan. Beliau ya ba, kecaya bilang nana wali government ni kanay tuan na chay kinapali o kanayong acay bay. When biluya ucupan tin men mood ta chay chungal tisapon macay kuwa. Kecaya gak tatonggi o maur kilaban masan sangaman President din US na kachijiki. Kecaya lente peitok tama way kap yang kecaya. At ta kecaya len supaya yang uya tama kecaya kap yang way. Beliau ya ba kecaya bigat ewa ngobiskan makopukog rabagat tibakan mapitata corruption. Ayo jobiskan non-government. Non-state obiskan public auditor Combined Public Safety o Attorney General. Maapitata kumagit pan muli na nabasam ay jobs ka. Obising Public Auditor, Ebasam Public Auditor, Department of Justice, o ayaw mapoitar sa mga ususan kaupasan ng Ebasam Mapan Kawata, Obising Independent Prosecutor. Ayaw karas-karas masakak ayaw kiyong kacayranan sa magkacay bilkak. Song kawag to corruption, aramas ang nobis man, aalit tuksawan nobis, o kiyong aramas man niya sutyang pungin tatok, tabil pening sana, bildel sa match yayar mo kutin corruption. Kalanganin oloko, oliyo, amieche amay chingal iran kape sa kabachabach o ngarayakan magmay kasaleta. Kalangan at chingal kabachabach panmilil togar kachay box. Saman kabachayang macho mamiya sawal mamay katete te limlime kailay magpitata sa kungan kamagit pan morning te obis te uyaban sabis socially bilbil mag government kin Pag chong way nan way Pohnpei. Ako mahal ka kachong kalalepi hotline di telephone number siluriyaw 0 walu payo 2 gusu
agar bil teleponin ya cumal abis silu riau soro riau wano silu walu te riau soro di mau tua te masan to cha te bil pacho to ni sa kumai office in Pohnpei public auditor o kapasa irakan na kumai kan pam me anana ba mia om ni chok sabal de roper mia cumal website me opapni.fm me kompil kak report ki rokan me kompam so choi char nan government kong bil mangi cham songkan goros me kon report to ni office watch so chakun kak sansalong amana mas choro aban percaya cho ayen match mo weron kapasa mer mesemen isan kila o kapasa yung way pwede sansaran anti corruption kelay dan yung apali tatok mau and government pwede chame panu ya ujud pachail o kamor pachail o pilbanu ya kapayo machail chungal kowa kan lakap pachola kalangan niya chiran ka pachakasam Wajib lapin kasa uya me ko kasampan ko uya kawi duau sebilmen ka bachaya mo kan sambi yo lapin kasa Albert Einstein ka chi gi tanda samba ban se cho ola sam niya mas mo uya sapung te suwat ka samba ban ka ola sam niya mas sama na ko pachowan te nasani mokit sapung ban se cho uya me kalangan kubur koros o kalangan waliyapen public auditor yemech programen kabesa Rahnwet nan Pohnpei programen kabesa rakap sampalakan mawiyawi teban wiyawan nan Pohnpei o sebache wantu kulukache kurakanan kachin sapali radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampal chekan laulelewan so kalangan o kasadeliye